muri muta Uganda bari munonga kukunda DM swaga promoter of course kandi njya Ankole Media Live muje tuganaganire maha na munonge kwatiri na Western music Western yes let me set tinkumanya muje online tuganiye maha ikintu twabasa kukitambuza umumisho embera yensi kweli tukareba aho best emere nakora ronchi kandi izo bajya Easter Sunday ye ronche kabe amana munonga kandi best emere big ups na kampani za kuhagire nzebare kandi mwebare kuhagira Western ningashi Uganda music fact cha Western rizanije tuganire mecho kine kukiyamu it's not Western yonka music ne crossing za borders za hona izo munsi yona so yo kugira ngo Western yonka gameje huire it's Ugandan music in fact world music konka so far Ugandan music kandi nabeshongoza Western nabo nabeshongoza ba Uganda karebaho birthday ya Jeno Muhoza muri Kampala kandi twena natwataho ka first sana wihanga nareba dominance yabereho nareba basaidiri yabo nkari bayishongwire which is okay kugira ngo nabamani but nabitu mukabere mba including am there is no way iyo arabe bamamani batakubasa kuba supported dingashi batakubasa gukora nko muri munkogwe nabo miliyoni 5 bakazibona bakabasa koyombeka Inyo tukareba Jose Chameleone na jaho Western Uganda yabuza beshonuza 31 mbakoreche imbasa ntakutayo mu Western Uganda nkararo mu jya beshonguza umushonguza shimye kuba ine no wakotina akedi at least to ine ho ekizimbe cyo kubasa kuturazamo so konka beshonguza Western twashanga ngwa beshonguza bakuruga side edge they are not given the same opportunities nk'abakuriya kandi oshange cyo cyabareke nyuma baraginga behind so abeshongozi bona n'abeshongozi ba Uganda kandi mwa bakugezaho ku distributing abakomba kurabo ndetse more so sing dekana we beshongoro umwembezi wabo tingureba bwenshi jeno ni mweshongorere byeshongoro ningashimu habadija bokwe kandi ni to balancing cyo bakweta resources abeshongozi mwayiha mwe abanyankole mwe yaboku kugira ngo ikintu kibase kutamba icyo cyo cyashindesire namushana kabasa kuba nakora event aho Easter kandi yawe yo muri Kampala nyo brigato natana putera birembi ikintu nacho cyabire kibi kandi mushana rero nakutandukana n'izindi shows nyingi munonga aho murarebe show mutawuni yanyu kahi mwirukange muhagire kandi akwana babazanira je munonga bino muzana musuku bari barekura Banfilm Stars naye kakora launch kandi ya launchinga bino kurunja batazanira ka film ka kundo y'amazima bakaronchinga ikintu cyagenda je munonga kandi uko muriho yima ishwa gundiye muswaga turebere ibintu binjo mu music industry Jacqueline Bwemi umweshongozi urangana nawe kasharamo yaturi kuri ceshongoro twe biriguma kandi video ejo ne ya manager nekora ikintu neje kitera tureba Freeman Happy ariyo naza kuzo muronchi ibiro bitanaho just ubwire nduburayo kace bukahika so muze mu majiri Happy Freeman aho rukungiri inda umuri rukungiri muhaje ikintu cyo numisho Western music beshongozi bayo bakitera roigi ari kwira keshongoro kasa ibintu biri kubi munonga subscribe Ankole Media za TikTok Ankole Media Facebook Ankole Media uramwona Ankole Media kandi ogundiye muswaga promoter wawe nyamurunji temurunji amisho kunkamurunji mukwereza wako kutambuza beshongo zabo umweshongozi akete mukizana n'umweshongozi riya nabasa bakwana barunshinga maho ikanda bo mubagiye twakuza Western music bafana bakukunda Ankole Media subscribing mungere kusharinga this day is event kugenda je views nyingi konka tukandi cyangwa at least let's make it shange turebwa aho views nangwe mitwari 5 pade then twachitambuza no twachitera comedy stone tubakorera kandi twaretire ryo mbe kwata ababaga Rwanda kwata mukoro gogumba gato cyetaga kwendeka kikuru no ugamba aho nanye cece abana babijana ndetse shabajye mfirde
Asigara, I sign out for now. DM Swaga promote, of course, the number one. Yes. Kesho nguruka Jack Gwemi. Yeah, yeah,